Vladajuća koalicija sve je bliže odluci da 13. marta budu raspisani izbori na svim nivoima, piše Štampa. Ipak da glasanje za opštine, parlament i predsjednika bude u paketu, najveća partija vlasti, Demokratska stranka, najverovatnije će prelomiti u 5 do 12, dan pre nego što se oglasi gong za raspisivanje glasanja. Istovremenom održavanju izbora na svim nivoima protivi se Socijalistička partija Srbije. Smatraju da bi objedinjavanjem izbora njihova partija bila na gubitku, da bi u kampanji sva medijska pažnja bila usmerena na Tadića i Nikolića i da bi se SPS našao u situaciji da usred kampanje mora da podrži Borisa Tadića. Objedinjavanje izbora ne bi odgovaralo ni ostalim manjim partijama, dok bi naprednjake stavilo u nezgodnu poziciju. Tada bi lider SNS Tomislav Nikolić bio stavljen pred svršen čin. Morao bi konačno da se opredeli da li će biti kandidat za predsjednika ili za premijera Srbije. Ostale partije poručuju da nemaju ništa protiv predsjedničkih izbora u maju, kao i da će o imenima kandidata javnost biti blagovremeno obaveštena. Mi smo nekad bili stari znanci, a danas smo samo stranci. Bez pozdrava prolazimo jedno pored drugog, nekad srećo danas moja tugo. Bez pozdrava prolazimo jedno pored drugog, nekad srećo danas moja tugo. I ti mene i ja tebe volela sam, znaj, a danas je naše sunce izgubilo sjaj. Nije kraj, daj mi ruke, daj, našu ljubav spašavaj. I ti mene i ja tebe volela sam, znaj, a danas je naše sunce izgubilo sjaj. Nije kraj, daj mi ruke, daj, našu ljubav spašavaj.